Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanele. Yeah, of course ni mtita kha hi album ya siva ra Rhangani ya 2023 leyi vitaniwaku Xitori-xitori, of course, as a title la nga feature Mayengani the president na Dr. Shirimani. Yeah, so ka siku ra of course ra 13 October the album is now officially out. No, now of course ni nghena ka Google, as you can see, fika ni search no iTunes trending albums, iTunes trending albums, not iTunes trending songs. Fika mvambira awe kumbe swi tsala njhani. Ni fika ni nghena ka the top link, as you can see here. Ni fika ni kuma ku hayi ku busy blind, siva ra Rhangani yi khome number 2, as you can see. So I highlighting just to show ku swilo leswi editiwangi. And then na advert le henhla leyi mayiwa ku yi le ku fambafambeni advert. It's very very clear ku nothing is edited le ka Master T le henhla, ma sure ku yi le ku cincaciceni le henhla. So hi sweswo siva ra Rhangani yi khome number 2 already. Mi loko ni mpfuka ni kuma ku already yi le ka number 2. You look at number 2 already, the downloads and streams kwa ka iTunes. So I mhaka kahle swinene, ni nga vula kutani congratulations to siva ra Rhangani. So show combination leyi ya Mayengani, Dr. Shirimani na siva ra Rhangani, financial wise, obviously yi ta va nghenisela mali yo tala ngopfu. It's very very clear ku siva ra Rhangani ho sungula ku va hi vona yi va yi ri henhla hi ndlela leyi. So it's very very clear ku Mayengani na Dr. Shirimani va ve na impact yikulukumba swinene ka album ya siva ra Rhangani, because vona already loko hi kha hi va cheka even last year a va beni swinene ka ti-iTunes. So business wise, yes, it will work for them. Na ku vhele swa ti online ngoma swi to ka Master T i swilo leswi hi swi vona ku as ndlela yo va artist yi nghenisa mali. It does not determine the dominance. As determine dominance yi determine the fans. Swo sweswo leswi ni nga swi realize mina ku even mo kuma ku na vanhu vo ngo swilo a swi bi, loko ku ri ya bani mi ta yi twa on the ground, vanhu va ta yi chayisa. Ma yi kuma na mhaka leyi. So hi sweswo i mhaka ya kahle swinene, yi le ku tirheni swinene. Loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.